ni mu ntoki. Umukobwa afungishije byamamare akaba yaratumye Kwizera Olivier icyizere yaragiriwe cyo guhamagara mu kipe y'Amavubi kiyoyoka. Ese ubundi Mukobwa ni mu ntoki? Manzi Sharon ni izina ryavuzwe cyane cyane mu myidagaduro, ni nyuma y'uko abahanzi babiri bafunzwe kubera we. None n'umunyezamu w'ikipe y'igihugu y'Amavubi Kwizera Olivier akaba yarasezerewe mu mwiherero kubera ikiganiro yaragiranye n'uyu mukobwa kuri Instagram. Bahaye ikaze nyumva ko mikoro twa Gilbert Manishimwe ibeta Jibat Empire. Manzi Sharon uzwi nka Shazi akadomo 91 ku mbuga nkoranyambaga bwa mbere yumvikanye mu myidagaduro ubwo hafungwaga abahanzi nka Kavin, Kade, Dore n'umufotozi Habimana Thierry kubera we. Hari muri Mata mwaka 2021 Habimana Thierry yafunzwe azira kuba yarasambanyije Sharon tariki ya 19 Mata mwaka 2021 ubwo yamutahanaga bavuye mu birori ngagiye kumucumbikira kuko amasaha yari yabafashe bararanye ku buriri bumwe. Ibyo byose bikaba ataruzuza imyaka y'ubukure, ibintu abantu benshi batigeze bumvikanaho habe namba. Bavuga ko ahubwo uyu mukobwa ashobora kuba avuka mu muryango ukomeye. Muri iki kirego cy'aba bahanzi bamwe mu bantu bagiye banugwanugwa ko uyu mukobwa ubwo bamujyanaga kumupima kuri laboratoire nkuru y'igihugu kubera ko bamusambanyije ngo basanze inzira ari nyabagendwa. Ibintu bavuga ko byagabanyije igitutu kuri Dore ndetse na Thierry ndetse na Kavin, Kade. Dore iregwaga icyaha cy'ubufatanyacyaha mu gusambanya uyu mwana utarageza imyaka y'ubukure. Icyo gihe niko byavugwaga aho byabereye iwe mu rugo bigakogwa na Kavin, Kade. Uyu mukobwa kandi akihagira Dore yarasohotse abaha rugari, byabaye tariki ya 19 Mata mu mwaka 2021. Yongeye kugaruka mu itangazamakuru mu ntangiriro z'uku kwezi aho yagaragaje ko yagaragaye mu mashusho y'indirimbo ya Jules Sentore yitwa Yizire. Uyu muhanzi yatangiye kuvugirwamo n'abantu bamubwira ko yakoresheje umwana utaruzuza imyaka y'ubukure, ko nareba nabi ashobora kuba yafungwa. Sharon Manzi yakoze mu mitwe ya benshi nyuma y'uko Kwizera Olivier baraye bagiranye ikiganiro live kuri Instagram yirukanwe mu mwiherero w'Amavubi yararimo. Ni mu gihe bateguraga imikino ibiri yo gushaka itike gikombe cy'isi aho ni mwaka 2022. U Rwanda rwari ruzakiranamo n'ikipe y'igihugu bita Mali ndetse na Kenya muri uko kwezi. Bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bagiye bavuga ko byabateye ubwoba ko uyu mukobwa bashatse bamwirinda, dore ko ngo umusitari wese umuvugishije cyangwa se ujyanye nawe ikiganiro cyangwa se umubonano udasanzwe ngo bishobora kutamugwa neza. Ndagushimira by'iyi video, ukane subscribe ukomeze kugira ibihe byiza. Njye mvuga kuri mikoro itwa Gilbert Manishimwe.